nti da bia say ana nante de ko wo di free school mo ale school na dey akọ station akọfa ka nti wo ye dey akọ station akọfa ka san watimi akọ nti da bia wo di say ana nante free akọ wo say wo class 6 awo hen ale kokwase okay wow koi ye frozen Ebenezer boyti tu nanti say ya na dey free school mo no e dey abesin akọ station sana do station watimi afa pragia you are the form we say a branch here friend Ebenezer sebe wadi dem hwa free ale kokwase wono mo school na okọ no e dey ba Effiduasi lorry station no be about 45 minutes walk nti we hwe bia sabro na me ya ofri school na ba wa bre onanti kakra no abre sana watimi ato aso no lorry station sana watimi afa car na ode akọ nti we hwe na say ya na ode be nanti ba bi otini nso emuwa ba bi otini muwa emuwa ye pa na ode fia na ode akọ nti onanti say ya yi say ya na ode free sa de akọ onanti say ya it man oduru sa steps na we there na okọ this will be fun wow entimu a mo hwe ewo Sekyere TV ya awraho sem kese pa Ebenezer eno no nti okọ school ewo ale kokwase ewo class 6 nti say ya na onante ya na ode free ifie ni fie ni wo sawaba mo amuwo council so no mo amuwo Asante Effiduasi no nti free council so ho no mo ade ba eye ale kokwase no munim said emuwa sawaba no emuwa Effiduasi zongo achiri ho no no wo na wodi aba nti eso nante bro wa ma nsa na watimi aba bedru school ahwe so nante akra no abre but opese eja wo no so nya education nti sa lady bita ehuno me na nhwehwe nkomo what have you ko school bia ha ya no nam ko school na ya na otime ma me soro cancer so ko se wa ba eti abamu abi na ya ne fa na de ne school na abamu na ofa de ne ba no wa fa na amanimu eti ekọ be week no ntime me school na abamu de ne share chiri e de ne share chiri omo ko school de ne share chiri omo ba so de ne share chiri na ne ma me ewu ne papa ewu oh ne na ona ne tinsu ni bi nti akola no ko ofa no e papa na maniska de be school na papa no so wonya lolo fe ne ma wo mo da bia fa nkoma so no so ye ku adwuma eti akola ne fa de ne ba opon anu asa fa ne de ne ko eti akola na da bi ode ne he chire de ne ba tini ma me ne papa ewu omo nyina ewu ti ono na no so ono na so aberewa onya adwuma wati fi ti da bia ji so nante sa se ya we bedura no duru be no so afa na odu fi nti osim se bro be nante akopembe because I be abofu ya je 7 o'clock ansa na odu fi educate mpa mo 7 afa ansa na odu fi because nante bia so gira o kakra obeda akire okora ache nti me ma mi duro no da afichi ono abre no so oda ono papa ikra ni nyane no nante kakala na asere na no eye ne yeti no so na we see ya no de tena se ya so no de gina ho enna na ochia no to esa de see ya okay Ebenezer enkoi yenko ne nduro no na papa ne mfa ontra why wa bra o bra untimi nante eja so be pejana na mfa nante onu se do taje ode ne sha chiri no bo bu anyi ni muni bebu taje a wode ne sha chiri shena chi no mfa o
ne bono be ji akọ jaje ode ne hye akiri ode ne hye akiri sa ha nti Ebenezer eno no this is very pathetic a sad story ba mu a opese okoskunu enso e disable na da bia onante more than 1 month na ne nante ne nye owiawia but ene bi twam ana Sekyere CV ani ababe to no so asabre ayawre hosem I don't know minimum am hwe yen means e betima fa so e betimi di aboa abrantie mani school connect me easy e di ama no ti papa yi adawroma ana se de onante anu abre na so osimbe 3 o'clock or 3:35 ati se e bia 1 hour e be se 7 osimbe 3:30 abe 7 ansan watimi aduru fie because onante kete sa ansan watimi aduru fie to papa adawroma na abrantie anu Orphan de ne hye akiri ne bare si ne mu ye ne ya wa abrantie nti nti Kenya praga bia nka ednisim emane koye twense benya praga bi ti akua nim kakra benya praga na ednisim na ko hwe e wo Sekyere TV very sad story ya awra hosem pa ti Ebenezer no okay Ebenezer wo mfie sai 13 we say ono amu no why mo bo osu ti Ebenezer okay ti mo hwe ye no wo mo abi na ogi so betimi de abo abofra ya wo de ofre 05 0242718835 0242718835 na any information bia na de amount ti hwe ni akopɛ praga na de na siwe da wase